Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kahin say god hi pin chung chang hana YouTube Adsense pin etih phat apply dham etih umji etih ki hezi ti ho kahin say then hi chan ten a ball ding dan apply ding dan pin apply ding dan no kahin say then hi chan bula kona zone again hin let pen la ten la ka channel la thane lung se ten like share subscribe hin ball pen la ten kipat masang kamin sula bonga hin ka kipan ka video ho bula kona a zone again hin let page jeng kipat thu ken se na direct panutin ipan masang ka se banga chu channel ka hong tan cha chu video ang ka upload pan hitan vlogging ti ho na ka che le ka wa le na thil ho jo se itena chi ka hon lo na chu tek channel la ko na thil ki bol thelo ho chulanga ho bola iten la ya hin upload ding na chi a chu ki bol hin nu se ten hin support divin ka hin tem ve okay direct panatin zan hla achun message ahungena email a gmail a message hungen cha hi google payment ki ti kha message kha hungen cha screen a ka pe bang hen ahungin chu ahung chu ka vet na le identified bol ngai na chi identified bol ngai hen verified bol ngai chi ibda izat eti phat le hung ham ti le na channel 4000 subscribe 4000 watch time 1000 subscriber monetize apply accept ahung hi zowa earning hung che zowa hi $10 ahin pha ten level chi hunga hena chi AdSense pin hi apply ding ti apply the ti a hung ne hin message cha chu email a hung din ne email chu na hon ding cha ko hon cha screen a live a can pe na cha ip ki sunam ti le you need to verify your identity to keep earning on YouTube. To complete this verification to tam na cho chu bold out in anoi langa hi chi le hen verify now kiti hi ime chai ten le ti a hum de hen chroma na bol ha hoyan na bol ha ne sen hoyan i kha pe nam naman pe nam na cha na me de ken cha internet na ka men internet ka man ji achun na live I bol ten thil khat hi loading ho ti ho nga hi ha ji hen na hi chun screenshot na kana bol ji hen hi ma cha atam zon live a ball in ti wan live a ken ball na tia hung do in payment center kitin subscription and service kitin what you need to verification ti na epp bol ham you need to verify your identity to keep earning on YouTube ti na YouTube ma earning ball dinga to verified ball nga he ma an ID to verify that it's really you cha hi epp ma ti le driving license password mean pan card mean voter ID me hoi hi naman dham na ti chu nang na ki chu de mizo si ai ha bona umpon kia umpon password ti ho hi umpon adang ho thum wa min na cha chu ep hoi pen naman penam hoi pen cha khat heading chu akichi pen na date of birth ho ep mizo si akichi pen chu na upload de example a cha he find more above verification to without privacy notice on without begin verification a hi loop dio I click cha ten cha he personal identity enter the exact same name for the document including cha heading chun na document na amin pen pabo chun na click de na nami de example a legal name a he BUONGA ZOT zote ka sunin tela anoya hi select ID type te upload proof of identity document ti na cha he nami ding nami cha te ipin upload dham example driving license na driving license in ahi lo le pan card hi upload da na ama sa pena front hin upload ding number 1 a he phone pa bo he na phone pan upload chai ten le cho hen pan card na cho I bon cha he di hen ema ka hen wet sa na chi upload chai ten le som khat loading de na lo jo ten phone a chun ki cha ten le back of ID tikinin back nga pa kap ki ti he na ngai nga kap ni te di ngating
chu kaptan som khat hong loading kit din back of id kitin enter your address kitkin na no ya he the image that you upload may not be readable. Please try again. Make your sure the upload corner of the id are visible in the image. Bona corner hi I khat ngai na back of id hi re-upload ga bowling kating som khat no ngai la ga kap tho ing kating ta chun kari upload na masa apa chu accept lo we ha accept na di wa chu phati cha aning li do ngai ti na aning li do ting le bo chan hin accept di he ti he chu hin ki pa min to hin accept ta win ten le ep bol di ham ti le second step second enter your address tin a hi ichi masang ep bol di ham ti le next mi ngai he na next si me dio ime cha ten le hong loading di hin cha enter your address kiti hai cha hi address ep ki sunam chi mi adu hin ai lo le na dei pen pen na present na ahung thun na ding ho chana me the na man ken manja kuki colony kar bi anglong manja kati in chi jo ten le cha heading khat chu number na pi ngai na number na pi a le chun direct ahin calling the na cha example a ken number ka pen 98 city manja ring number 782461 hin assam hin tele country region india hin ten chizo ten chuni people di han da submit bol di kana je chu hin video hi sauji in na nga le miang ji hi wa het normal chun phacha iwet ngai we na chu hin ta loading den chom pha ten la type in verification is progress kiti ana thank you for submitting your information. That verify process may take a few days. Will email you the result ti ana chahi cha ep bol di hom tile go chahi me de hana cha chu verified bol na dinga chu hoya vet diu ham ti le verified chu progress chu active tam chai tam ti vet na diwa chu payment method na he che diu cho next video ten sei tap na aje chu pending a na lai ha in progress na hin tabang chu hin